Nibyo reka mbasuze kandi mbaye ikaze mbifurize kugubwa neza kuri tariki ya 24 z'ukwezi kwa gatanu umwaka 2026 aho tugarutse muri studio tugiye kureba amakuru agezweho kugeza kuri Sange mugiye kubana kuri micro ndi Bosco in region info tugiye kurikirana akantu ku kandi makuru agezweho kugeza kuri uyu munota. Igisirikare cya leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo cyanangije ku buryo budasanzwe abarwanyi mutwe twaje intwara 23 ndetse hakorwa ibitero bikomeye cyane byakomeje kugenda bikangaranya aba barwanyi mu bice byo muri teritwari ya Masisi, Rucuru ndetse na Warikare, aho bivugwa ko ibice bye bitandukanye bikomeje kugenda bigabwamo imirwano ndetse kandi nanone ni mu gihe kandi muri iyo mirwano ibitero bikomeye cyane bya drone byakomeje kugenda byibasira imwe mu myanya y'abarwanyi ba AFC 23. Muri umugoroba hari bimwe mu bice byamaze kwigarurirwa nko muri teritwari ya Warikare, hari bice cyangwa se bimwe mu byari ibirindiro bya AFC 23 byamaze gufatwa. Naho kandi mu yandi makuru nanone mu byukuri kubijyanye n'imirwano biravuga ko uwitwa Colonel Jimmy wa AFC 23 arusimbutse nyuma yuko yararasiwe hano Rumangabo muri teritwari ya Rucuru. Abarimo Erasto Musanga Mahate, vice guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru mu buyobozi bwa AFC 23, General Buduwi Ngaruye ndetse na General Sultan Emmanuel Makenga, biravuga ko bamwe muri bo baba mu byukuri bakomekeye mu bitero bya Rubaya ndetse abandi bikavuga ko ibitero bishobora kuba byabahitanye. Ayo makuru yose tugiye kuba twayagarukaho imbere indani. Tugiye kureba intego nyamukuru bijyanye n'ibitero by'indege z'igisirikare cya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu myanya igenzurwa kandi iyoborwa n'abarwanyi ba AFC 23. Ni mu gihe byamaze kwemezwa ko ubutegetsi bwa leta y'Kinshasa bwongeye gusubukura ibitero bikomeye cyane ndetse no gutangiza intambara n'imirwano mishya hano muri Kivu y'Amajyaruguru. Abarwanyi ba AFC 23 batabaje isi n'amahanga muri rusange ku bitero bari kugabwaho, batangaza ko ibitero bikomeje kwibasira imyanya ituwe n'abaturage ndetse bahakana yuko aya makuru mu byukuri ayaba mu byukuri y'ibitero biri kugabwa ngo byaba ari ibitero bigamije kurasa mu myanya ya FRDC plutôt mu myanya ya 23. Bavuga ko ngo ibitero bigamije ubugizi bwa nabi ku baturage bari mu bice bigenzurwa na AFC 23. Ibyo byose ngiye kuba nabigarukaho mbiva imuzi n'imuzingo. Kuri ubu kandi mu mujyi wa Goma nibagirwe ko hari guturuka amakuru avuga ko ubwoba ari bwose mu baturage batuye mu mujyi wa Goma ndetse n'inyeshyamba kugeza ku nyeshyamba z'umutwe wa 23 zisanzwe zigenzura uyu mujyi nyuma yo kubona ko ibyo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yavuze ko mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka wa 2026 agomba kuba ari kugenzura ndetse afite mu buyobozi bwe uyu mujyi wa Goma. Ese biraza gukunda ko ubutegetsi bwa Kinshasa bubasha kugumana mu byukuri intego bwihaye mu kwezi kwa gatandatu bakaba bafite uyu mujyi wa Goma, cyangwa mu byukuri biraza kuba ibindi? Abarwanyi ba AFC 23 bakomeje kwisuganya muri campus zigiye zitandukanye mu rwego rwo kwitegura gusubiza ku bitero by'igisirikare cya leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse na Wazalendo. Amakuru kandi akavuga ko bari kwikusanyiriza mu mijyi irimo Bukavu ndetse n'ahandi mu bice bigiye bitandukanye. Gusa icyakoza Rubaya yakomeje kuraswa kuko ni kunshi ya kabiri bitero bya drone bigabwe muri aka gace. No kandi ibikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro byahagaze, kandi nanone ikindi cyongeraho imirimo igiye itandukanye si ibikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro nayo yahagaze kuko abaturage benshi bakomeje guhunga uyu mujyi nyuma yo kubona ko hashobora kubera imirwano idasanzwe. Igisirikare cya leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo kiri gukoresha amayira akomeye cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba, by'umwihariko kuri uyu munsi aho mu byukuri birinze kwinjira mu bice birimo abarwanyi ba AFC 23 mu rwego rwo gutinya ndetse no kugenzura ibijyanye na za ambuscade zirimo gutegurwa n'abarwanyi ba AFC 23. Mu yandi makuru yihutirwa cyane bimaze kwemezwa igitangazamakuru cy'igihugu cy'u Rwanda cyangwa se mu byukuri radio na televiziyo by'igihugu cy'u Rwanda bamaze kwemeza amakuru akomeye cyane ajyanye n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame, aho yamaze kugera muri Katari mu ruzinduko mu byukuri yagiriyeyo, aho yahuye cyangwa se yakiriwe na Emir wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Ibigomba kuganirwaho turaza kubikomozaho tubabwire uko byifashe ndetse n'icyatangajwe ku bijyanye n'uruzinduko rw'uyu mukuru w'igihugu muri kino gihugu. Nimera rero aya makuru yose tuyarambure turi kumwe kandi dufatanyije, ari nayo mpamvu nsaba abantu mutarakanda subscribe cyangwa se sabone kuri inshuro ko mwabikora kugira ngo dufatanye mu rugendo rw'amakuru n'ibiganiro. Ikindi kandi ntabwo ari amakuru yonyine gusa
bafite n'andi makuru agiye atandukanye tuza kugenda tugarukaho cyangwa se tugomba kugenda tureba uko byifashe ndetse n'uko bihagaze kugeza kuri uyu munota. Mbere yuko twinjira kuri ubu ngubu mu makuru ajyanye n'imirwano, reka twinjire mu nkuru yihutirwa cyane. Perezidansi ya Repubulika y'u Rwanda ndetse na radio na televiziyo by'igihugu cy'u Rwanda bimaze kwemeza amakuru akomeye cyane avuga ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame yageze muri Qatar yakirwa na Emir wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Baganira ku mubano w'ibihugu byombi ndetse n'uburyo bwo kwagura mu buryo bwisumbuyeho uwo mubano. Umukuru w'igihugu ageze i Doha muri Qatar aho yatangira uruzinduko rw'akazi kuri iki cyumweru nk'uko igitangazamakuru cy'igihugu cy'u Rwanda kimaze kwemeza aya makuru. Uruzinduko rw'akazi rw'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda muri Qatar rushingiye ku bijyanye n'umubano, ariko bamwe bakavuga ko kugeza kuri ubu ngubu hari na gahunda ijyanye no gusubukura ibiganiro byatangijwe na Qatar ku nyeshyamba z'umutwe wa 23 ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Hanyuma hakabaho na gahunda yo kuganira ku bijyanye no kuhagarika imirwano ndetse n'agahenge ku bijyanye n'imirwanire mu gihe ubutegetsi bwa leta y'i Kinshasa bukomeje kugaba ibitero bikomeye cyane ku barwanya umutwe wa FC23. Gusa Qatar ni igihugu gisanzwe gifitanye umubano mu by'ukuri navuga ko ari mwiza n'u Rwanda, kubera ko kugeza kuri ubu ngubu murabizi ko ikibuga cy'indege cya Bugesera kirimo kubakwa ku nkunga ya Qatar ndetse ari n'amasezerano akomeye cyane mu bijyanye n'inyungu zizava muri iki kibuga cy'indege. Perezida rero yagiriye uruzinduko muri iki gihugu. Ibitangazamakuru byo mu Rwanda byagarutse kandi kuri inkuru ndetse yewe no muri Qatar naho bakaba bagarutse kuri inkuru. Ni mu gitondo cyo kuri iki cyumweru tariki 24 Gicurasi 2026 nibwo Perezida Paul Kagame yageze i Doha muri Qatar mu ruzinduko rw'akazi ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Doha International Airport. Perezida Kagame yakiriwe n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Qatar Dr Mohammed bin Abdulaziz bin Saleh Al Khalif ndetse na ambasaderi w'u Rwanda muri Qatar Igoro Marara Kayinamura. Uruzinduko rwa Perezida Kagame aheruka kugirira i Doha rwabaye mu Gushyingo 25 ubwo yari yitabiriye inama mpuzamahanga yiga ku iterambere World Summit for Social Development. Rwakurikiwe n'urwo Emir wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani yagiriye i Kigali muri uku kwezi. Uruzinduko rwa Perezida Kagame i Doha ruje mu gihe muri Mata 2026 yari yohereje ubutumwa bwanditse Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Ubutumwa bwa Perezida Kagame bwajyanywe i Doha na Minisitiri w'Umutekano w'imbere mu gihugu Dr Vincent Biruta, bwakirwa na mugenzi wo muri Qatar Sheikh Khalif bin Hamad bin Khalif Al Thani nk'uko byatangajwe na Minisiteri y'Umutekano muri Qatar. U Rwanda na Qatar bifitanye umubano w'ubufatanye mu nzego zitandukanye zirimo ishoramari, ubukerarugendo ndetse n'ubwikorezi. Ibihugu byombi kandi bifitanye imikoranire mu bijyanye n'ubwikorezi bwo mu kirere, aho biteganyijwe ko mu minsi iri imbere Qatar Airways izegukana imigabane 49% muri Rwandair. Uretse Rwandair, Qatar inafite imigabane ingana na 30% mu mushinga w'ikibuga cy'indege cya Bugesera. Ibi bikaba bisobanuye ko Qatar isanzwe ifitanye imikoranire na leta y'u Rwanda, bityo ibijyanye n'uruzinduko rw'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda muri Qatar rudashobora kuba rwatungurana. Amakuru yashyizwe hanze n'ibiro by'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Village Urugwiro avuga ko Perezida Kagame na Emir wa Qatar bahuriye mu biro bye bizwi nka Amir Diwan. Baganiriye ku mubano ukomeye uri hagati y'u Rwanda na Qatar ndetse n'ubufatanye bukomeje hagati y'ibihugu byombi mu nzego zitandukanye. Perezida Kagame na Emir wa Qatar baganiriye kandi ku bibera mu turere u Rwanda na Qatar biherereyemo, bashimangira ubushake busangiye bwo guharanira amahoro n'umutekano ku isi. Umukuru w'igihugu yagaragaje ko u Rwanda rukomeje kwifatanya n'abaturage ba Qatar. Uruzinduko ruje mu gihe muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ihana imbibi n'u Rwanda hakomeje imirwano ihanganishije ingabo z'iki gihugu n'umutwe wa FC23 ndetse tugiye no kugaruka kuri update zigezweho kuri aya makuru. Ni mu gihe kandi Qatar nayo igihanganye n'ingaruka z'ibitero yagabweho na Iran kuva Amerika na Israel byayishozaho intambara. U Rwanda na Qatar bifitanye umubano w'ubufatanye mu nzego zitandukanye zirimo ishoramari, ubukerarugendo ndetse n'ubwikorezi. Ibihugu byombi kandi bifitanye imikoranire mu bijyanye n'ubwikorezi by'akarusho nk'uko twanabigarutseho. Amafoto ndetse n'amashusho agaragaza umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame muri Qatar tugiye kuyashyira muri groupe yacu WhatsApp ya Songa Mbere, ubwo muraza kuba mu by'ukuri mwayakurikirana murebe nuko byifashe. Ngizo update rero ku bijyanye n'uruzinduko rw'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda muri Qatar.
aho yahuye na Emir wa Qatar. Reka twinjire mu makuru ku bijyanye n'imirwano. Kuri tariki ya 24 z'ukwezi kwa gatanu cyangwa se Gicurasi umwaka wa 2026, amakuru akomeye agezweho kuri iki cyumweru aravuga yuko kuri ubu ngubu ibitero by'igisirikare cya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo FARDC byongeye guhungabanya ku buryo budasanzwe bimwe mu birindiro ndetse n'imyanya ya AFC 23, by'umwihariko ibitero byagabwe muri teritwari ya Masisi ho mu gace ka Rubaya, bikavuga ko ari byo bitero byahungabanyije ku buryo budasanzwe aba barwanyi ba AFC 23, kubera ko biravuga ko bamwe mu bayobozi babo barimo Colonel Erasto Bahate birimo bivugwa ko yapfiriye muri iki gitero cya drone i Rubaya. Igisirikare cya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo FARDC muri iki gitero cya drone bagabye hano muri aka gace, amakuru aravuga neza ko cyakoreshejwemo drone izwi cyane yakunze kwifashishwa ni drone zaguzwe mu gihugu cy'Ubushinwa na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, akaba ari drone yo mu bwoko bwa CH4 nkuko byashyizwe hanze mu makuru yatangajwe yaba uruhande rwa Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo ndetse n'uruhande rw'inyeshyamba z'umutwe wa 23, kubera ko iki gitero cyagabwe ntago byagarukiye ngaho gusa. Amakuru agera kuri réseaux sociaux avuga ko ibi bitero kandi byakomeje mu duce tugiye dutandukanye two muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru, aho amakuru avuga neza ko ibitero bya drone CH4 bigikomeje mu myanya igiye itandukanye yo muri Kivu y'Amajyepfo ndetse no muri Kivu y'Amajyaruguru, nkuko aya makuru akomeje kujya ahagaragara. Umuvugizi w'abarwanyi ba AFC 23 amaze gushyira hanze andi makuru ku bijyanye n'ibirimo biba ndetse n'ibirimo gukora mu by'ukuri n'ibirimo gukorwa hano ku bijyanye n'ibi bitero, avuga neza cyangwa se yemeza ko mu by'ukuri ibi bitero bya drone bitagarukiye Rubaya, ndetse atangaza n'utundi duce ibitero by'igisirikare cya Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo byakomerejemo. Avuzemo tumwe mu duce two muri teritwari ya Rucuru ahamaze kumvikana mu by'ukuri mu kanya gashize mu masaha ya saa sita cyangwa se ya kumanywa igitero gikomeye cyane kigabwe nanone n'ihoro ry'igisirikare cya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo, nkuko aya makuru yagiye agaragara yarushijeho kugenda abitangaza. Igitero nanone igihungabanyije ku buryo budasanzwe abarwanya umutwe witwaje intwaro wa 23, ndetse abenshi batangira kwibaza icyaba kirimo gupangwa ahangaha. AFC 23 mu nyandiko yabo bashyize hanze barashinja ubutegetsi bwa Kinshasa gukora ibyaha by'intambara ndetse n'ibyibasiye inyokomuntu mu bice bitandukanye byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ihuriro AFC 23 rikaba bimaze gusohora itangazo rishya kuri iki cyumweru tariki 24 Gicurasi no 26, akaba ari itangazo rishinja ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo n'ingabo zifatanyije nabwo ngo gukora ibitero byibasira abasivile mu bice bitandukanye byo mu burasirazuba bw'iki gihugu. Rikavuga ko ibyo bikorwa bigize ibyaha by'intambara n'ibyibasira inyokomuntu, nk'uko ihuriro ribitangaza saa 1:35 zo muri iki gitondo cyo kuri iki cyumweru, ngo ingabo zifatanyije na Leta ya Kinshasa zagabye igitero cy'indege zitagira abapiloti. Ahangaha ni mu gace ka Rumangabo mu masaha mu gitondo ku isaha 1:35 ngo nibwo Rumangabo hagabwe igitero, ndetse no ku kigo cy'abarinzi ba pariki y'igihugu ya Virunga AFC 23 ayivuga ko ibyo bitero byagabwe ahantu hatuye cyane ndetse n'abaturage, bigahitana abantu, bigatera ubwoba n'ihungabana mu baturage, ndetse bikangiza amazu n'ibindi bikorwa remezo by'abasivile, nk'uko bivugwa n'uyu Lawrence Kanyuka. Mu byo ashyize hanze akomeje agira ati, cyangwa se muri ritangazo mu byo rikomeje kugenda rivuga, baravuga bati uretse ibyo bitero byagabwe Rumangabo ndetse no mu mujyi wa Rubaya ho muri teritwari ya Masisi bavana muri teritwari ya Rucuru, ngo ingabo za Kinshasa zanakajije ibitero mu duce tugiye dutandukanye two muri Kivu y'Amajyepfo, by'umwihariko FARDC, FDNB, ingabo z'u Burundi, abacanshuro ndetse baturuka muri Amerika y'Amajyepfo Wazalendo, hamwe n'ibihugu bigiye bitandukanye nanone byongeye gushinjwa ko byaba ari kugira uruhare muri intambara, harimo Angola, Tanzania nabo ngo baba barohereje ingabo hano. AFC 23 yatangaje ko usibye ibyo bitero by'indege za CH4 byagabwe Rumangabo ndetse na Rubaya,
hari n'ibitero byakajijwe mu duce dukurikira aho bita Karingi, Bidegu, Gakenke, Rugezi, Karongi ndetse na Mikenke, tumwe mu duce duherereye muri Minembwe, aho ngo hakoreshejwe indege za gisirikare zitagira abapilote zo mu bwoko bwa Kamikaze ndetse kandi na Ket 6, akaba arizo ndege zifashishijwe hano muri Kivu y'Amajyepfo muri bice bya Bidego ho muri Minembwe. Ariko muri Kivu y'Amajyaruguru ho ntabwo higeze hakoreshwa Kamikaze cyangwa se Ket 6, ngo igisirikare cya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyakoresheje CH4. AFC M23 ivuga ko ibyo bitero byatangiye kuwa gatandatu, aribwo ibitero bya mbere byatangiye kumvikana tariki 23 Gicurasi 2026, aho uyu mutwe wa 23 uvuga ko saa 5 z'ijoro aribwo ibitero byari bitangiye kumvikana, ndetse bikaba byakomeje kugenda byibazwaho impamvu ibi bitero birimo gukorwa mu masaha y'ijoro, bikomeza kugeza mu rukerera rwo ku cyumweru saa 4 za mu gitondo, aho ihuriro rivuga ko abaturage bo muri ibyo bice bagizweho ingaruka zikomeye zirimo ubwoba bukabije, guhunga ingo zabo ndetse no kubura ibyabo. Bivuze ngo muri utu duce twa Karingi, Bidegu, Gakenke na Rugezi na Karongi yewe na Mikenke, dukurikije bitangajwe n'uyu nguyu umuvugizi wa AFC 23 Lawrence Kanyuka, ibi bice byaba mu by'ukuri nta baturage bagisigayemo bamaze kuba bahunga. Muri teritwari ya Karehe naho ubuyobozi bwa AFC 23 buratangaza ko hari ibyahabereye kuri iki cyumweru. AFC M23 iravuga ko mu rukerera rwo kuri iki cyumweru ahagana saa 9 z'ijoro ingabo za leta zagabye ibitero mu duce dutuwe twa Cyangungu ndetse n'ahazenguruka ku gace, ibintu byatumye abaturage benshi bahunga ndetse hagarika ibikorwa byabo n'ibibatunga, nkuko amakuru aturuka muri ibyo bice abivuga. Ngo aka gace ka Cyangungu ho muri teritwari ya Karehe ubu ubuzima bwahagaze, ibikorwa byose byahakorerwaga byahagaze kubera ibitero byahagabwe, ndetse umutwe wa 23 ugashinja uruhande rwa leta ya Kinshasa ko ari bo yishinye mu kugaba ibyo bitero. Iriho rikomeza rivuga ko ibi bitero biri kuba mu gihe abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo bakomeje guhangayikishwa n'icyorezo cya Ebola gikomeje kuvugwa muri zimwe mu ntara z'iki gihugu. AFC M23 ishinja ubutegetsi bwa Kinshasa gukomeza ibikorwa byo kwibasira abasivile no kutubahiriza amasezerano y'amahoro n'ibiganiro biri gukorwa hagamijwe guhagarika imirwano. Kugeza kuri ubu ngubu bimwe mu biganiro bitegerejwe ni ibiganiro bigomba guhuza abatavuga rumwe n'ubutegetsi, amadini ndetse n'amatorero na leta ya Kinshasa, byateguwe na Qatar, byateguwe na Angola, ariko kugeza kuri mu Kinshasa ikaba yaragaragaje intambamyi aho yavuze ko bamwe mu bagize uruhare mu bikorwa by'ubwicanyi batazigera bemerera kwitabira ibi biganiro, ndetse ivuga ko bitagomba kubera Kinshasa ahubwo bigomba kubera hanze y'igihugu. AFC M23 ivuga ko kandi ibikorwa nk'ibi ngo birimo gukorwa mu maso y'amahanga, ishinja bamwe mu bari mu buhuza ndetse n'ibihugu mpuzamahanga gushyigikira ubutegetsi bwa Kinshasa mu buryo bwa politike, diplomasi ndetse no mu bya gisirikare. Iri huriro ryasoje rivuga ko rikomeje gushimangira ubushake bwo kurinda abaturage bo mu duce rigenzura, rikavuga ko rizakomeza kubikora rikoresheje uburyo bwose bushoboka. Kugeza ubu ubutegetsi bwa Kinshasa ntiburagira icyo butangaza kuri ibi birego bishya byashyizwe ahagaragara na AFC M23 mu bihe bitandukanye. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakunze gushinja umutwe wa M23 guhungabanya umutekano no guteza ibibazo by'ubutabazi mu burasirazuba bw'igihugu, mu gihe uyu mutwe wo ukomeza gushinja leta ibikorwa byo kwibasira abaturage, nk'uko aya makuru aturuka muri ibi bice akomeje kugenda mu by'ukuri abigaragaza, cyangwa se bimwe mu bikomeje kugenda bijya ahagaragara. Lawrence Kanyuka rero akaba yavuze iby'ibi bitero bigabwe Rumangabo ndetse no muri Kivu y'Amajyepfo mu bice bya Minembwe, mu gihe mu masaha make yatambutse yari yatangaje n'ibitero bikomeye cyane. Yavuze ko byabaye mu masaha mu by'ukuri ya nijoro ku isaha 6:15 Rubaya kuri guest house yaho aharashwe rero, ndetse binavuga ko bamwe mu barwanyi ba AFC 23 binugwanuga ko baba batakarijemo ubuzima cyangwa se baba baburiyemo ubuzima. Andi makuru akomeye cyane, inkuru yo kwishimira noneho imaze kutugeraho nyuma yuko ibintu byari bikomeye, nyuma yuko ibintu bitari byoroshye, nyuma y'imirwano yose yagiye iba. Ubu byihutirwa na makuru yihutirwa cyane cyangwa se urgente, inkuru yo kwishimira ariko nanone ku ruhande rw'igisirikare cya Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'abashyigikiye runo ruhande, aho amakuru atugeraho avuga ko noneho ihura aka gace ko muri groupement ya Kisimba kari kakomeje kugenda kaberamo imirwano kuva ku munsi w'ejo kwa gatandatu kugeza kuri cyumweru tariki 24 Gicurasi,
aka gace noneho kamaze kuba kakwigarurirwa n'uruhande rw'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'uko bahirukanyemo abarwanyi ba AFC mu 23 nk'uko amakuru aturuka muri bice akomeje kugenda abitangaza cyangwa se akomeje kugenda abigarukaho ko mu by'ukuri kugeza kuri uyu munota muri utwo duce cyangwa se muri iyo myanya byabayeho ko aka gace kabasha kuba mu by'ukuri kafatwa. Ahangaha ni muri Ihura, ni inkuru imaze kuba kimomo, ndetse biravuga ko aka gace kabirimo imirwano ikomeye cyane cyangwa se kaje kumvikanamo urugamba rukomeye cyane nk'uko bigenda bigarukaho cyangwa se yakomeje kugenda bivugwa ndetse binatangazwa ku makuru yitirwa cyane hano muri tuno duce. Mu makuru akomeje kujya ahagaragara cyangwa se bimwe mu bikomeje kugenda bimenyekana kugeza kuri uyu munota, ngira ngo nkomeza nkugezaho amakuru. Murabizi ko tuba tubafite amakuru menshi cyane, ubundi turakibanda cyane cyane muri bice byakomeje kugenda biberamo imirwano nk'uko birimo kugenda bigaragazwa cyangwa se bigarukwaho. Kuri tariki ya 24 rero mu by'ukuri biravuga ko intambara mu burasirazuba bwa Kongo yakomeje kugenda yumvikana. Igisirikare cya leta ya Kongo cyakomeje kugenda gitangatanga imyanya y'abarwanyi ba FC23 nk'uko bigarukaho rero. Mu by'ukuri biravuga ko hatangajwe ubutumwa bwihutirwa bugenewe abarwanyi ba Wazalendo bari ku murongo y'urugamba muri teritwari ya Masisi, Kinigi ndetse n'ahandi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, baburira abantu kwitondera ibiribwa bivuga ko byasizwe n'inyeshyamba za FC23 mu bice by'imirwano, kuko ngo ibi biribwa bishobora kuba mu by'ukuri biroze cyangwa se byangijwe. Nk'uko ubutumwa bubivuga, ngo hari amakuru avuga ko ibiribwa bimwe na bimwe byaba byarasizwe mu duce abarwanyi ba FC23 bavuga ko bavuyemo, ngo bikaba bikekwa ko kuba byasizwemo uburozi. Ubutumwa burasaba abarwanyi ba Wazalendo n'abaturage kutagira ibyo biribwa, kutagira icyo bakora kuri ibyo biribwa, haba ibidatetse cyangwa se ibitetse, cyangwa se ibiribwa bitetse n'ibiribwa bidatetse. Basabye abaturage kwitondera ibyo biribwa kuko ngo bishobora kuba mu by'ukuri birimo uburozi. Iri tangazo rivuga ko amasasu, imbunda ndetse n'ibindi bikoresho bya gisirikare bishobora gufatwa no gukoreshwa, ariko rikihanangiriza abantu kutagira ibiribwa cyangwa se ibinyobwa byasizwe aho imirwano yabereye bafata. Ubutumwa bwatanzwe mu ndimi zitandukanye zirimo Igifaransa, Igiswahili n'Iringara, hagamijwe ko bugera ku bantu benshi bari mu bice byugarijwe n'imirwano. Mu butumwa bwanditswe mu Giswahili, abaturage n'abarwanyi basabwe kwirinda gukora ku biribwa byose byasizwe n'abarwanyi ba M23 birimo umuceri, ibishyimbo n'ibindi biribwa bitandukanye kuko bikekwa kuba byarashyizwemo uburozi. Ni mu butumwa bwo mu rurimi rw'Iringara hongeye gushimangirwa ko abantu bagomba kwitondera cyane ibiribwa n'ibinyobwa byasizwe. Iyi mpuruza yatanzwe n'itsinda ryiswe Jeune Vasionnaire du Nord Kivu rinashishikariza abanyekongo gusangiza abandi ayo makuru ku buryo bwagutse, kugira ngo mu by'ukuri n'abatabashe kubona iryo tangazo nabo abagereho. Kugeza ubu nta rwego rwigenga ruremeza aya makuru yerekeye ibiribwa bivuga ko bizaba byarasizwemo uburozi. Mu gihe intambara hagati ya M23, ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'imitwe yitwaje intwari ikomeje gukaza umurego mu bice byinshi byo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Iyo rero akaba ari warning imaze gutangwa cyangwa se imaze gushyirwa hanze ko abaturage bagomba kwitondera ibyo biribwa. Ubwo uza kuramuka mu by'ukuri yanze kumva akabikoresha bikaza kumugiraho ingaruka, ubwo n'ibyandi bavuga ngo amatwi arimo urupfu niyumva. Ubutumwa bwo ngira ngo murabwumvishe abaturage bari mu bice bya Kinigi, Cyugi ndetse n'ahandi mu yindi myanya igiye itandukanye yakomeje kugenda iberamo imirwano, basabwe kwitondera ibiribwa birimo gusigwa mu by'ukuri n'abarwanyi ba FC23, kubera ko biravuga ko ngo bishobora kuba byarahumanyijwe. Amakuru yitirwa kandi biravuga ko abasirikare bake cyane ba 23 aribo basigaye Bukavu. Ubutumwa buri gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga biravuga ko umujyi wa Bukavu ngo hasigaye abasirikare batageze no kuri 50, bikekwaho kuba abarwanyi ba 23 nk'uko aya makuru abivuga. Bivuga ko iki kigo cya gisirikare cya Sayo gisigaye kirimo abantu bake cyane,
cyangwa se ngo cyaba cyanatawe burundu. Aya makuru kandi avuga ko hari abandi basirikare bivuga ko bakomeje kuva mu mujyi wa Goma banyuze ku cyambu mu by'ukuri kibanga. Ubutumwa busoza bushikariza abarwanyi bawazanira gukoresha ayo mahirwe mu rugamba barimo. Gusa kugeza ubu nta rwego rwigenga cyangwa ubuyobozi bwa gisirikare buremeza ukuri ko aya makuru ari gukwirakwizwa mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Akomeje kuba amakuru anyuranye ajyanye n'imigendekere y'imirwano hagati y'impande zihanganye. Bivuze ngo ni ukwitondera amakuru kuko hakomeje kugenda hasohoka amakuru menshi cyane, turayaburekinga, ariko tubasabe mu by'ukuri kwitonda mu gihe atarashyiraho ibyemeza mu by'ukuri ko ayo makuru ari ukuri cyangwa se ari aya nyayo. Ayo ngayo rero ni amwe makuru twari twabateguriye kugeza kuri uyu munota kuva hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Twagarutse kuri byinshi: uruzinduko rw'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda muri Qatar, tugaruka ku bijyanye n'ubutumwa bwa Lawrence Kanyuka ku mirwano igiye kumvikana mu bice bya Kivu y'Amajyepfo, Kivu y'Amajyaruguru. Tugaruka kandi nanone ku bitero bikomeye cyane byabayeho ndetse n'ubutumwa butanzwe na Wazalendo mu kwitondera ibiribwa byasizwe n'abarwanyi ba M23, ndetse n'amakuru yitirwa y'ingenzi dusorejeho avuga ko Bukavu campus ayo yaba isigayemo abasirikare bagera kuri 50, aho basaba ingabo za leta gufatirana amahirwe bagafata umujyi wa Bukavu. Gusa benshi bakavuga ko bishobora kuba ari umutego waba watezwe n'abarwanyi ba M23, nk'uko abenshi bavuga ko igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyaba kiri kwitondera kwinjira muri Rubaya, ahubwo barimo gutegura ibitero bikomeye cyane bishobora guhitana bamwe mu bayobozi. Binavuga ko bamwe muri bo bashobora kuba bamaze guhitanwa n'ibyo bitero, nk'uko amakuru atandukanye akomeje kugenda ajya ahagaragara avuga ko yitwa Rasto Bahati Musanga, uyu nguyu ibitero bya drone byagabwe Rubaya bishobora kuba byasize bimuhitanye nk'uko biri kugenda bivugwa. Reka rero mbashimire, mbabwire mwakoze cyane kudukurikirana, mwakoze cyane kubana natwe muri amakuru n'ibiganiro twari dukomeje kugenda tubagezaho, babwira ko tuza gusubira amasaha ari imbere turanimira bigezweho mu makuru agiye atandukanye akomeje kugenda ajya ahagaragara cyangwa se akomeje kugenda asohoka. Ngiye kuri mikoro na Bosco Region Info, mugire ibihe byiza, Imana y'imigisha mukomeze kugenda byizibanira namwe.